byo mwaramutseho neza mwese abaduteze yombi muri mu bice bitandukanye ndabasuje kandi mbahaye ikaze. Mbifurije kugubwa neza kuri tariki ya 17 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026. Turagarutse muri studio kuri mikoro ndi Bosco, tugiye kureba amakuru agezweho kuri uyu munsi wa none tariki 17. Nyuma y'iminsi haba inama zigiye zitandukanye, inama zihuza abarwanyi ba AFC 23 ndetse n'uruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, inama zihuza imiryango igiye itandukanye ndetse n'ibihugu bigiye bitandukanye zikomeza kugenda zibera mu bice bigiye bitandukanye. Turerekeza Montreal mu Busuwisi, turerekeza Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, turerekeza ariko nanone ni Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko ubu niho havugiwe ibidasanzwe. Impamvu mpereye kuri Montreal ndetse na Washington no kubera ko ibivugiwe aka kanya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi bije bishamikira, bije bishingiye, bije byiyongera ku byari byavugiye cyangwa se kuri izi ntambwe zagiye ziterwa mu bigano muri iki cyumweru turimo, nkuko aya makuru arushaho kugenda abitugaragariza. Ibitangazamakuru bigiye bitandukanye hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari mu masaha y'imugoroba, bamwe bari batangiye kugenda babigarukaho, ariko mu masaha ashyira mu ijoro mu rukera rwo kuri uyu munsi wa none. Gusa natwe ayo makuru twari dukomeje kugenda tuyabakurikiranira, kubera yuko rero mu by'ukuri muba mugomba kuba mwabona amakuru namwe mu ba mbere. Niyo mpamvu muze nti izi saha reka mpere kuri aya makuru, mubanze mubyumve, mwumve uko bimeze mbere ko nza kubagezaho n'andi makuru agiye atandukanye, dore ko tubafite amakuru menshi cyane, tubafite amakuru menshi cyane kabisa kuri uyu munsi rero wa none. Nk'uko mbikubwiye tariki 17 tugiye gusuzuma ibimaze kuvugwa n'ubutegetsi bwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni iki imaze gutangaza? Iki gihugu cyongeye gusaba ko ingabo z'u Rwanda ziva ku butaka bwayo ako kanya mu nama ya Loni ishinzwe umutekano, ariko nanone hari ibyari byavuzwe n'uruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngira ngo nabyo twaza kubigarukaho. Ibyavuzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byaje nabyo n'ubundi ari akasamutwe, byaje nabyo n'ubundi bitoroshye. Kugeza uyu munsi u Rwanda rusabwe n'ibihugu bibiri muri iyi nama, biri by'ako kanya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turareba rero icyo bagiye basaba, unyemerere ube hafi, aha niho ruzingiye, ndetse ni naryo pfundo kugeza uyu munsi ry'ibibazo, ni naryo pfundo ry'ibisubizo kandi nanone hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Ibyo byose ni bimwe mu byo tugiye kuba twareba, cyangwa se ni bimwe mu bigiye kuba byaranga aya makuru yacu. Ushaka kuba utabisobanukiwe neza, cyangwa se utabyumvishe neza, cyangwa se utumvisha uburemere bw'iki kintu, uburemere bwo kuba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aka kanya imaze gusaba yuko ingabo z'u Rwanda ziva ku butaka bwayo by'ako kanya, uburemere bwo kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo bavuze icyo kintu, uburemere bwo kuba u Rwanda ruvuga yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itari kubahiriza ibijyanye n'amasezerano basinyanye, harimo gukuraho burundu umutwe wa FDLR. Ibyo byose nibyo tugiye kuba twagarukaho. Turareba rero mu by'ukuri muri urwo rugendo, turareba nanone ibya AFC 23 ubwayo ku giti cyayo mu Busuwisi biri kugenda bite muri izi mpera z'icyumweru. Nibwo turimo turasoza ibiganiro rero byatangiye ku wa mbere tariki 13 tugeze tariki 17, bihagaze bite? Ese mu mujyi wa Goma ho byifashe bite? Turareba amakuru aturukayo yatangajwe n'umwe mu banyamakuru bagiye batandukanye, mu nkuru ziri gutambutswa n'ibitangazamakuru bikomeye cyane rutura ku isi, tutavuze amazina cyangwa se tutaranondoye ahangaha, ariko ibyo ngibyo nshaka kukubiramo nka biri muri byo. Barimo RFI, radiyo mpuzamahanga y'Abafaransa, harimo kandi na Al Jazeera. ni bimwe mu bitangazamakuru byagiye bigaruka kuri izi nkuru. Natwe rero ngira ngo tuzikomozeho cyangwa se tuzigarukaho, ariko twongeraho n'andi makuru ari gukomeza kugenda asohoka. Ibyo tuza kuvuga kuri ibyo bitangazamakuru ni ibyavugiwe mu mujyi wa Goma, bagaruka mu bice bigiye bitandukanye. Reka rero nta gutinda dutangirire aya makuru ku kivuzwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni igihugu gituye mu ruhande rw'u Rwanda, ku ruhande rw'uburengerazuba, ndetse nk'uko byagiye bigaragara ni igihugu kinini cyane kuko gikora ku ntara ngira ngo zigera kuri 2 ku ruhande rw'u Rwanda, niba ntibeshye.
kigakora kuri Uganda, kigakora ndetse no ku Burundi. Ibyo bihugu nabyo n'ubundi bikora ku Rwanda. Kugeza uyu munsi ku ruhande rw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hakora ku karere ka Rubavu ndetse n'utundi turere tugiye dutandukanye, barataka n'uvuga na Rusizi, bavuga yuko kugeza kuri ubu ngubu babangamiwe n'ibibazo bikomeye cyane. Ariko ubwo ni ubutegetsi bwa Kinshasa buvuga yuko uburasirazuba bw'icyo gihugu, nyine aho ngaho mu burasirazuba, kuba hakomeje kugaragara ibikorwa byitwa iby'ubugizi bwa nabi, ibikorwa byo kurenga ku busugire bw'iki gihugu bigirwamo uruhare n'u Rwanda. Muri urwo rugendo rero, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ivuga ko u Rwanda uburyo rugiramo uruhare, rwoherezayo ingabo zikagenda zigafasha abarwanyi ba FC23 mu ma operasiyo agiye atandukanye mu bihe byashize ndetse na n'uyu munsi magingo aya ngaya. Ariko u Rwanda rwagiye rubihakana kenshi, ruvuga ko ari ingamba z'ubwirinzi, rutigeze rwohereza ingabo ngo zirenga umupaka umwe zijye mu wundi. Ibyo rero nibyo bikomeje, ibyo ngibyo tubigarutseho bwakwira bugacya, kuko uyu munsi yaba Kinshasa ntiyemera uruhare rwayishinjwa kuri FDLR, yaba n'u Rwanda ntirwemera uruhare rushinjwa kuri AFC23 n'inshuro n'imwe bari babyemera. Ndetse ubwo ngubwo ntabwo ari twebwe dufite uburenganzira bwo kubyemera cyangwa se kubihakana, kuko dutangaza amakuru kamemo. Ariko amakuru yo tugiye kuyatangaza kuwa gatatu tariki 15 Mata 2026, inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano yateraniye i New York mu nama yihariye igamije gusuzuma ikibazo cy'umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari. Inama yihariye yari igamije gusuzuma ikibazo cy'umutekano muke ukomeje kurangwa hano mu karere k'ibiyaga bigari. Ubwo turasangamo niko kuvuga akarere umuryango w'uburasirazuba bwa Afurika, niho iyi nama yagombaga kwibanda. Rero muri iyo nama ibihugu bitandukanye byafashe ijambo, byagaragaje impungenge zikomeye ku bibazo bikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bisaba ko umutwe wa M23 ndetse n'ingabo z'u Rwanda zivugwaho kuhaba zava ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bidatinze. Ibihugu byose byafashe ijambo nk'uko bigaragara muri izi nyandiko. Ibihugu byose ngo byafashe ijambo, ngo byahise bisaba ko ingabo z'u Rwanda zivugwaho kuhaba zava kuri ubwo butaka bidatinze. Uhagarariye u Rwanda muri Loni, Ernest Rwamucyo, yamaganye imvugo, avuga ko ari imvugo zibiba urwango kandi zibasira abanyarwanda bavuga ikinyarwanda. Uyu Ernest Rwamucyo anagaragaza ko umutwe wa FDLR ukomeje gukorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ugateza umutekano muke ku Rwanda. Uyu Ernest Rwamucyo rero yavuze ko imvugo ndetse n'amagambo yavuzwe n'abahagarariye ibyo bihugu byabo bigaragara muri umuryango ngo byaba bigize cyangwa se bigaragaza kwirengagiza nkana bimwe mu bibazo. Ernest Rwamucyo rero avuga ko bikwiye kubera umukoro ndetse bakwiye guhaguruka bakarwanya icyo kibazo. Uhagarariye u Rwanda rero niwe wagarutse kuri ibyo ngibyo. Hanyuma rero ku ruhande rwe uhagarariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Loni bita Zenen Mkongo, ubwo ni ukuvuga ni nawe akora inshingano ze nk'uko Ernest Rwamucyo mu by'ukuri ahagarariye u Rwanda, nawe ahagarariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku batabyumva neza wenda ruvuga ngo ni bambasaderi b'ibi bihugu mu muryango w'abibumbye. Uyu Zenon Mkongo uhagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni Zenon Mkongo Ngayi, yavuze ko ibyo u Rwanda ngo rushinja Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo bidafite ishingiro kandi binyuranyije n'ukuri. Ahita ashimangira ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite ubushobozi buhagije bwo kurinda abaturage bayo, bityo ko nta mpamvu u Rwanda rwakwinjira mu bibazo by'umutekano ku butaka bwa Kongo. Ati uyu ni Zenon Mkongo, aya magambo nagira ngo yumve neza, ngo yavuze ko ibyo u Rwanda rushinja bidafite ishingiro kandi binyuranyije n'ukuri, ariko ngo yashimangiye ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite ubushobozi buhagije bwo kurinda abaturage bayo. Ati bityo ko nta mpamvu u Rwanda rwakwinjira mu bibazo by'umutekano ku butaka bwa Kongo. Ni ukuvuga ngo yavuze yuko batumva impamvu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakwinjira hariya, dore ko niba Kongo ivuga ko u Rwanda rufashe umutwe wa 23 cyangwa se mu by'ukuri aribo bagaragara hariya, hanyuma uwo mutwe wa 23 bavuga ko uhari kugira ngo urinde abaturage, bivuze ngo nuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yananiwe kurinda abo baturage. Hanyuma rero mu byavuzwe n'uyu nguyu Zenon Mkongo Ngayi, yavuze yuko impamvu zatanzwe cyangwa se zitangwa na FC23 we avuga ko ari u Rwanda
zo kuba ngo ari ukujya kurengera ndetse no gutabara abaturage zitumvikana. Agira ati yagize ati nta burenganzira mufite bwo kuza kurinda abaturage bacu ku butaka bwacu. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite ubushobozi bwo kwicungira umutekano. Ni igihugu gifite amoko arenga 450 mu gihe cyanyu gifite make cyane, kandi mukaba mutanabasha kuyacunga neza, none mukaba mushaka kuza gucunga ayacu. Hagati aho mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imirwano irakomeje hagati y'ingabo za leta n'umutwe wa FCM23 bivuga ko uterwa inkunga n'u Rwanda, ni ibintu bikomeje gutuma umutekano w'abaturage uba muke. Ibyo byongeye kugarukwaho n'intumwa idasanzwe n'intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa Loni mu karere k'ibiyaga bigari Hwang Xia, wasabye impande zose guhagarika imirwano ako kanya ndetse n'ubushyamirane. Ni mu gihe kugeza uyu munsi imirwano yo irakomeje. Yashimangiye ko kugira ngo ibibazo byimbitse bitera ayo makimbirane bikemuke burundu, ari ngombwa kongera gushyira imbaraga mu ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Addis Ababa. Mu ijambo rye Hwang Xia yasoje asaba impande zose zirimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda ndetse n'umutwe wa FCM23 guhitamo inzira y'amahoro, bigasubukura ibiganiro mu mucyo, bagabanya umwuka mubi ndetse no kubahiriza amasezerano bemeranyijeho nta kuzuyaza. Ahagira ati nta cyemezo, nta buhuza, nta buryo bwo kugenzura byatanga umusaruro niba impande bireba zidafite icyemezo cyo guhitamo amahoro. Nuvuga ngo arasaba ko impande zombi zibigira ibyazo. Abe M23 ikumva ko ari inshingano zayo, u Rwanda rukumva ko ari inshingano zarwo, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo bakumva ko ari inshingano zabo. Hanyuma rero tukiri kuri ibi byavugiwe muri iyi nama, ndavuga ibyavuzwe n'uyu nguyu Hwang Xia, munyamabanga mukuru wa Loni mu karere k'ibiyaga bigari. Ibyavuzwe kandi nanone n'uyu nguyu Zenon Mkongo Ngai, ambasaderi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu muryango w'abibumbye, ndetse n'ibyavuzwe na Eraste Rwamucyo nawe ukora inshingano nk'izo ngizo ariko ku ruhande rw'u Rwanda. Reka dukubitire nanone ku byavuzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko ikibazo cyari cyamaze byamaze kugaragara ko cyamaze gufata indi ntera ndetse yo ku rwego ruhanitse. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo zigeze ziripfana, zahise zisaba ishyirwa mu bikorwa ryihuse kandi ryuzuye ry'amasezerano ya Washington yasinywe hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, ngo ibi birakorwa mu rwego rwo kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari. Ibi byatangajwe ku wa gatatu tariki 15 na Tammy Bruce uhagarariye Amerika wungirije mu muryango w'abibumbye ubwo yarari mu nama ya Kanama Karoni gashinzwe umutekano yigaga ku bibazo by'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Yagaragaje ko aya masezerano ari intambwe ikomeye mu gukemura amakimbirane amaze igihe hagati ya Kinshasa na Kigali. Uwo ninde ni Tammy Bruce. Yagize ati dushyigikiye byimazeyo ishyirwa mu bikorwa ryuzuye kandi ryihuse ry'ingingo zose z'amasezerano mu guteza imbere amahoro, umutekano n'iterambere mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu karere kose k'ibiyaga bigari. Ibiganiro byaduha nk'inyongera ya Washington. Tammy Bruce yashimye kandi uruhare rwa Qatar mu biganiro byaduha, avuga ko byuzuza inzira ya Washington ndetse agaragaza ko ibi biganiro bifite akamaro kanini kuko bituma habaho ibiganiro bitaziguye hagati ya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa FCM23. Yabivuze agira ati turashimira Qatar ku ruhare rwayo mu gushyira mu bikorwa inzira ya Doha. Iyi nzira ishingiye ku biganiro bitaziguye hagati ya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 bikaba ari ingenzi mu gukemura imizi y'ubugizi bwa nabi. Yanashimye Ubusuwisi bwemeye kwakira icyiciro gishya cy'ibiganiro biri gukomeza. Amerika yashimye kandi imbaraga z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe zunganira inzira ya Washington na Doha, by'umwihariko yashyigikiye itsinda ry'abahuza riyobowe na Perezida wa Togo rikomeje kugira uruhare mu kugarura amahoro mu karere. Nanone yashimye uruhare rw'inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari mu gukurikirana ndetse no kugenzura ibarizwa ry'agahenge. Tammy Bruce yashimangiye ko amahoro arambye agomba kubakwa n'ibihugu byo mu karere ubwabyo. Nubwo hari intambwe igaragara mu rwego rwa diplomasi, umutekano mu burasirazuba bwa Kongo uracyahungabanye. Kinshasa na Kigali bikomeje gushinjanya kurenga ku masezerano, ibintu bikomeje guteza umwuka mubi
ni ukutizerana hagati aho ibiganiro byaduha byagabweho igitutu n'ikorwa ry'intambara mu burasirazuba bwo hagati bituma hari ibyimuriwe mu Busuwisi. Ibi biganiro bigamije gukemura imizi y'amakimbirane harimo kugarura ubutegetsi bwa leta no gusubiza mu buzima busanzwe abarwanya imitwe yitwaje intwaro. Abasesenguzi n'imiryango mpuzamahanga bakomeje gusaba impande zose bireba kubahiriza ibyo ziyemeje kugira ngo icyo kiri hagati y'ibyemeranyijwe n'ibibera ku rugamba kigabanuke. Intego nyamukuru ni ukugera ku mahoro arambye, umutekano n'iterambere mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Ibyo ni ibyavuzwe rero n'uruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma gato y'uko inama itangiye. Ubwo inama yabaga nibwo yatangaje rero aya magambo. Si byo byonyine gusa ibyavuzwe na Amerika ndetse n'ibyavuzwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibyavuzwe n'u Rwanda ndetse n'umuyobozi ahangaha muri uyu muryango, ahubwo tugufite n'andi makuru akomeye cyane. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'inyeshyamba za M23 musanzwe mumaze kubimenya ko bari kugirana amasezerano yo gukurikirana amahoro mu Busuwisi. Ibyo byatumye leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 bari mu biganiro biri kubera mu Busuwisi bigamije gushaka uko bahagarika imirwano imaze igihe ikomeje, nubwo hari amasezerano y'amahoro yari yarashyizweho mu kwezi Ukuboza gushize. Ibiganiro bishya byatangiye ku wa mbere biyobowe n'abahuza baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Qatar nk'uko byatangajwe n'ibitangazamakuru, aho kandi na MONUSCO bahabaye nk'indorerezi. Amakuru yatangajwe na Radio France Internationale y'Abafaransa ku wa kane avuga ko impande zombi zamaze kumvikana ku gushyiraho uburyo bw'agateganyo bwo gukurikirana iyubahirizwa ry'amahoro. Aya masezerano agamije gushyiraho urwego ruzajya rukurikirana uko umutekano n'ibikorwa by'ubutabazi bihagaze ndetse no kugenzura niba hari ukurenga ku gahenge k'imirwano. Uru rwego ruzaba rugizwe n'abahagarariye leta ya Kongo n'inyeshyamba za M23 rufashijwe n'ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri muri Kongo MONUSCO. Umunyamakuru wa Al Jazeera uri Goma bita Ale Weekend yatangaje ko ibiganiro biri kuba mu gihe umutekano ku butaka ugifite ibibazo byinshi, aho impande zombi zikomeje gushinjanya kutubahiriza amasezerano y'agahenge. Agira ati mu gace ka Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ibihumbi by'abaturage basigaye hagati y'imirwano y'amatsinda atandukanye. Abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafite icyizere ko abahuza bazahatira impande zombi kubahiriza aya masezerano mashya nyuma y'uko andi menshi yabanje yananiye gushyirwa mu bikorwa. Ibibazo bikomeye by'ubutabazi. Inyeshyamba za M23 zimaze kwigarura ibice byinshi byo mu burasirazuba bwa Kongo kuva mu ntangiriro za 2025, harimo imijyi ikomeye nka Goma, umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru, na Bukavu, umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo. Mu kwezi k'Ukuboza gushize perezida wa Kongo Felix Tshisekedi na perezida w'u Rwanda Paul Kagame basinye amasezerano yiswe ay'amateka i Washington DC agamije kugarura amahoro mu guteza imbere ubukungu muri aka karere. Icyakora hari ibirego bivuga ko u Rwanda rushyigikiye umutwe wa M23. Nanone kandi Qatar yakomeje guhuza impande zombi mu biganiro bitandukanye byo gushaka amahoro, nubwo hari izo mbaraga zose. Imirwano yakomeje ndetse hari aho yahise yobora nyuma gato y'uko aya masezerano asinywa mu Kuboza. Ubu imirwano igeze no mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo, ariko ntabwo irabasha kuba mu by'ukuri yagera mu duce tumwe na tumwe. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch ikomeje gutangaza ko impande zombi zihanganye ziri kubangamira ibikorwa by'ubutabazi ndetse no kubuza abaturage guhunga, bigira ingaruka zikomeye cyane. Clementine de Montagne, umushakashatsi wa Human Rights Watch mu karere k'ibiyaga bigari, yavuze ko hari abaturage bo mu misozi ya Kivu y'Amajyepfo bari mu bibazo bikomeye by'ubutabazi kandi ko babayeho mu bwoba bwo gukorerwa ihohoterwa n'impande zose zihanganye. Yongeye ko hakenewe kwita cyane kuri intambara idahabwa amakuru ahagije mu itangazamakuru, kuko iyo bititaweho ishobora kurushaho gufata indi ntera mbi. Asaba ko itangazamakuru rero ryajya rikurura amakuru rigatangaza uko byifashe kugira ngo ibintu bitazagenda bigaheranwa
bigaherana abantu. Icyo ngicyo rero ni ikijyanye rero n'ibiganiro aho bigeze ndetse n'uburyo birimo gutegurwamo bya F23 ndetse n'uruhande rwa leta ya Kinshasa, nk'uko aya makuru arushaho kugenda abigaragaza. Kambashimire, mwakoze kudukurikirana, mugire ibihe byiza, mugire n'umunsi mwiza.